Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump kuri iki cyumweru yavuze ko atemera igisubizo Iran yahaye Amerika ku cyifuzo cyo kugirana ibiganiro byo guhagarika intambara. Ibi byabaye mu gihe Iran yari yemerera amato abiri kunyura mu muhora wa Hormuz, ariko ubwo bwato bwanyuze muri uwo muhora bwanyuze mu nzira zashyizweho n'inzego z'umutekano wo mu mazi za Iran. Ubwo bwato bwanyuze muri uwo muhora bwari Al Kharayitiyat bwa sosiyete ya Qatar Energy, bwari butwaye gaze y'amazi, ibyo bita liquefied natural gases, aho bafata iyo gaze bakayikonjesha cyane kugeza ihindutse nk'amazi kugira ngo ibe yoroshye gutwara mu mato manini. Aho ubwo bwato bwavaga muri Qatar bwerekeza ku cyambu cya Qasim muri Pakistan. Iran niyo yemeye ko bunyura muri uwo muhora wa Hormuz mu rwego rwo kubaka icyizere hagati yayo na Pakistan na Qatar. Aho ubundi bwato bwa kabiri Iran yemeye ko buca muri uyu muhora wa Hormuz ni ubwato bunini butwara imizigo bwanditse muri Panama, aho bwerekezaga mu gihugu cya Brazil. Bwanyuze muri uyu muhora wa Hormuz bukoresheje inzira yihariye yagenwe n'ingabo za Iran. Ibitangazamakuru bya Iran byavuze ko Iran Armed Forces arizo zabwemereye kunyura muri uyu muhora wa Hormuz. Ese ubundi ni iki cyatumye leta ya Amerika by'umwihariko Perezida Donald Trump kwanga igisubizo cya Iran cyo kujya mu biganiro byo guhagarika intambara? Icyo usabwa ni ugukora subscribe kuri Cedric Cedro Fish kugira ngo ujye ubona amakuru agezweho ako kanya. Uhaye ikaze. Ubundi ikintu cyatumye leta ya Amerika by'umwihariko Perezida Donald Trump yanga igisubizo cya Iran cyo kujya mu biganiro byo guhagarika intambara, nk'uko amakuru agiye atandukanye abivuga, Iran yasabye ibi bikurikira: icya mbere, guhagarika intambara ako kanya ku mpande zose; icya kabiri, guhagarika ibikorwa bya Amerika byo gukumira amato yayo; icya gatatu, gukuraho ibihano byose Amerika yagiye ifatira Iran; icya kane, gutanga garanti ko Amerika na Israel batazongera kugaba ibitero kuri Iran. Iran kandi yavuze ko ishaka ko ikibazo cya gahunda ya nuclear kizaganirwaho nyuma mu gihe kizatangazwa na Iran. Ikindi kibazo gikomeye ni uko Amerika ishaka ko Iran yemera kugenzurwa cyane ku bijyanye na nuclear, gufungura neza umuhora wa Hormuz kandi ikagabanya ubushobozi bwa Misiri n'imitwe iyishyigikiye. Nyuma y'igisubizo igihugu cya Iran cya Amerika ibinyujije ku muhuza wayo ariwe Pakistan, Donald Trump yahise ajya ku rubuga rwe rwa Truth Social yagize ati: maze gusoma igisubizo cy'abiyita abahagarariye Iran, ntabwo nabihaye agaciro, nticyemewe namba. Aho yanditse ayo magambo ntiyagira ibindi bisobanuro birambuye arenzaho. Ibitangazamakuru bya leta ya Iran byatangaje ko igisubizo cya Iran kibanze ku guhagarika intambara ku mpande zose, cyane cyane intambara yo muri Libani no ku mutekano w'ubwikorezi bwo mu nyanja bunyura mu muhora wa Hormuz. Ibi byakurikiye icyifuzo cya Amerika cyo kubanza guhagarika imirwano mbere yo gutangira ibiganiro ku bibazo bikomeye birimo gahunda ya Iran ya nuclear. Aho ikigo cya Tasnim cyo muri Iran cyatangaje ko gahunda ya Tehran yasabaga guhagarika intambara ku kanya ku mpande zose, guhagarika ibikorwa byo gukumira amato bya Amerika no gutanga garanti ko nta bindi bitero bizagabwa kuri Iran no gukuraho ibihano byafatiwe Iran. Harimo kandi n'igikorwa cyabuzaga kugurisha peteroli ya Iran. Iran yanatangaje ko yanatanze igitekerezo cyo kugabanya Iran ikungahayeho cyane, ikanohereza igice gisigaye cya Iran mu bindi bihugu bigiye bitandukanye. Pakistan iri gufasha mu buhuza bw'ibiganiro, niyo yashyikirije Amerika igisubizo cya Iran nk'uko umwe mu bayobozi ba Pakistan babitangaje. Nubwo intambara yari imaze ukwezi iri mu gahenge kandi ibintu bikaba byari bimaze amasaha 48 bituje, drone z'abanzi zagaragaye kuri iki cyumweru hejuru y'ibihugu byinshi byo mu kigobe cy'Abaperisi, bigaragaza ko umutekano w'ako karere ugikomeje kuba ikibazo gikomeye cyane. Icyakora ubwato bwa Qatar Energy bwitwa Al Kharayitiyat bwabashije kunyura muri uwo muyoboro amahoro bwerekeza mu cyambu cya Qasim, aho bwari buri kwerekeza mu gihugu cya Pakistan. Ubu nibwo bwato bwa mbere igihugu cya Qatar kinyujije muri uyu muhora wa Hormuz mbere y'uko Amerika na Israel bitangiza intambara kuri Iran ku ya 28 Gashyantare 2026. Iran yavuze ko yemeye ubwo bwikorezi kugira ngo yubake icyizere hagati yayo na Pakistan ndetse na Qatar, nazo ziri mu buhuza bw'ibiganiro. Ndetse ubundi bwato bwanyuzemo n'ubwato bw'imizigo bwanditse muri Panama bwerekezaga muri Brazil. Ese Trump yaba ari gukorerwa igitutu mbere y'uruzinduko agiye kugira mu gihugu cy'Ubushinwa? Mu gihe Trump ategerejwe gusura igihugu cy'Ubushinwa muri iki cyumweru tugiye gutangira, igitutu cyo guhagarika intambara kiragenda cyiyongera kuko iyi ntambara yateje ikibazo gikomeye cy'ingufu ku isi ndetse yanahungabanyije ibihugu bigiye bitandukanye mu bukungu bw'isi, aho yagiye izamura ibiciro by'ibikomoka kuri peteroli, aho n'ibiciro by'ibiribwa byagiye bizamuka, aho igihugu cya Iran cyafunze umuhora wa Hormuz ucamo 1/2 cy'amavuta akoreshwa n'isi yose.
aho Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko intambara itararangira kuko hakiri akazi gakomeye ko gukuraho Iranium ikungahayeho cyane ndetse no gusenya ibikorwa byo kuyitunganya no kugabanya ubushobozi bwa misile n'imitwe ishyigikiye ubutegetsi bwa Iran. Ibi yabitangaje mu kiganiro yagiranye na CBS News, aho Netanyahu yavuze ko uburyo bwiza bwo gukuraho Iranium ari diplomasi, ariko ntiyahakanye ko bishobora no gukorwa hakoreshejwe ingufu za gisirikare. Perezida wa Iran bamwita Masoud Pezeshkian yatangaje ko Iran itazigera yunamira umwanzi kandi izarwanira inyungu zayo n'imbaraga zayo. Kuri iki cyumweru kandi Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu zatangaje ko zahagaritse drone ebyiri zaturutse muri Iran. Ni mu gihe Qatar nayo yamaganye igitero cya drone cyibasiye ubwato bwari buturutse Abu Dhabi. Kuwait nayo yavuze ko yahagaritse drone z'abanzi zinjiye mu kirere cyazo. Ni mu gihe imirwano y'igikomeje mu majyepfo ya Liban hagati ya Israel n'umutwe wa Hezbollah ushyigikiwe na Iran n'ubwo hari agahenge kashyizweho na Amerika kuwa 16 z'ukwezi kwa kane 2026. Iran kandi yaburiye ibihugu byifuza kohereza amato ya gisirikare mu muhora wa Hormuz. Nubwo Amerika yashyizeho ibikorwa byo gukumira amato ya Iran mu kwezi gushize, leta ya Iran yakomeje gutinda gusubiza ku busabe bwo guhagarika intambara. Ni mu gihe abaturage ba Amerika bo bari kugenda barushaho kutishimira izamuka ry'ibiciro bya esanse. Ni mu gihe kandi inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje gushyiraho igitutu Donald Trump cyo kurangiza intambara vuba na bwangu. Aho Minisitiri w'Ingufu wa Amerika bamwita Chris Wright yavuze ko ubutegetsi bwa Trump bukomeje gushaka uburyo butandukanye bwo kugabanya ibiciro bya esanse. Amerika kandi ntiyigeze ibona ubufasha bwinshi mpuzamahanga kuko n'ibihugu babana muri NATO byanze kohereza amato yo gufungura umuhora wa Hormuz hatabanje kubaho amasezerano y'amahoro yuzuye. Aho senateri wa Amerika witwa Jack Reed yavuze ko iki kibazo cyarushije kuba kibi kubera ibikorwa bya Donald Trump. Igihugu cy'Ubwongereza kandi cyatangaje ko cyohereje ubwato bwa gisirikare mu burasirazuba bwo hagati mu rwego rwo kwitegura ubutumwa mpuzamahanga bwo kurinda umutekano w'ubwikorezi bwo mu nyanja. Ni nyuma y'uko Ubufaransa nabwo bwari bwabikoze. Aho Minisitiri wungirije w'ububanyi n'amahanga wa Iran bamwita Kazim Garibabad yavuze ko kohereza amato ya gisirikare y'Ubwongereza cyangwa Ubufaransa n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye hafi y'umuhora wa Hormuz byafatwa nko kongera ubushyamirane kandi Iran ikazabisubizanya ingufu nyinshi cyane. Aho Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko igihugu cye cyiteguye gutanga ubufasha mu butumwa mpuzamahanga, ariko ko kitigeze gitekereza kohereza ingabo kugira ngo gifungure Hormuz ku ngufu. Ikindi kugeza amagengo y'icyo nakubwira nuko ibiciro bya peteroli byazamutseho $3 nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'igihugu cya Iran binaniwe kumvikana. Iran kandi yakomeje isaba Amerika ko yahabwa indishyi z'ingaruka z'intambara. Ubwo ni ukuvuga ko Amerika yakishyura ibyo yangije mu gihugu cya Iran mu gihe cy'intambara. Ndetse Iran kandi yatangaje ko igomba kugira ubusugire busesuye ku muhora wa Hormuz kandi Amerika igakura abasirikare bayo hafi n'uwo muhora wa Hormuz. Hagati aho igihugu cya Korea y'Amajyepfo cyatangaje ko iperereza ry'ibanze ryagaragaje ko ibintu bibiri bitaramenyekana byagonganye n'ubwato bwa HMM Nam buyoborwa n'Abanyakoreya y'Epfo mu gihe bwari bwarahagaze ku muhora wa Hormuz mu cyumweru gishize. Ibyo bintu byabaye mu gihe cy'umunota umwe bitera igiturika cy'umuriro ku bwato. Abayobozi ba Korea y'Amajyepfo batangaje ko kugeza ubu ntiharamenyekana uruhare cyangwa nyirabayazana w'icyo gitero, kandi iperereza riracyakomeje kugira ngo hamenyekane iby'iryo turika. Ngayo nguko wibuke gukora subscribe kuri Cedric Cedr Official kugira ngo ujye ubona amakuru agezweho ako kanya. Ndaje mu kanya dukomeze n'andi makuru yiriwe avuga. Ciao ciao, Imana ikomeze kubarinda. Ushaka amafoto meza, amavideo meza n'amadizayini meza wahamagara Jay Creator kuri 0794386771. Wamwandikira kuri WhatsApp ukoresheje iyo nimero ya 0794386771 cyangwa ukamusura ku mbuga nkoranyambaga Instagram yitwa Jay Creator, kuri TikTok yitwa Jay. Mumugana bakora amafoto meza n'amavideo meza n'amadizayini agiye atandukanye y'ubwoko bwose.